Lions Club bari kujaguza ikiro cya sirimu batangikira hansharo ya Mitoma na Bushenyi aho bakirire district governor na motoka hamwe na bandi yo kuzo mu town ya Mitoma Health Center 4 aho batwire nakakoko borekirebi. World International Day for AIDS. So nechensi yoni. So hati twinkarayanisi nitwe nichutukwata mbigenderwa byitu yo kusavinga nituma yangu sirimu nacho nechizubo munsi yoni. Nyenda kubasima yizo beni makane myaka ni yo myaka nkashatu ni namkaga na sirimu. Yo kitari kizubuja ngiza nagira problem y'amaguru hasigara ni njyabutara kire cyumuteganisa wakareta kanyama tarakunda kugera tarakunda kurya come say disclosing to the community mama isams HIV turwire kwerekana kakoko kakureta ugira ki hazo kibora kumeraje mbazi yawe kakoko kako kakuriye bukakanya kakureta ramagera ki amagara mabi mukecebeza nyinenda umwana ubunaye kebize mwine nyino munda hati aho Marchara University kajara chance na mwora adukurikira umuhabuzi bw'abashaho tinda muturire kakoko kasirimu Rukurirwa ya Mitoma Health Center 4 ayorekera umubarwa bakakoko kasirimu kandi ashabira ba Lions Club kutunjuro wire ecanga cha Mutara na Kashensho Town Council ebyebembire. Cumulative number of 1,785 active clients. Of those, 85% is suppressed or obukoko buri hansi munonga icyoma kitsikubasa kubukwata. Abanda basigara 10% or about 10% bino bukoko mukiriya higuru. Fire bongere rutaye munsi yona we na amanywa. Na amanyo munsi yona akoki yakoze no munsi yona bantumwe beshongozo mwinamani. Bati no mweshongozo. Abakarabu yari kuma no manyo mweshongozo mu Mitoma. Rito mukarabu yani. Bino kwa kutereza ikintu cyawe. Abo ko bamessage ye ekakwata muntu we na we no munsi yona. Twetana abantu mwena mutiyambe kugira ngo Lions Club ntaza mwabagiga kurekana babino mutuma bwo kuyamba. Omukoro guhendire na district governor kwemidari abo bona bino mutuma go kwera batarukwebasa. Omakura gandi omukutambuze hururu yo kurinde byo buhangwa ba Rotary Club yambarira East bahire mitumaganana okubyarwa harkadogo community polytechnic yenkambi ya kabiri ya Mahema Kenke. Eji yachirwe Lieutenant Colonel Remy Mutabazi urukora nka political commissar habwa second division Makenke izo bari nyuma abazyo. Tugenzire ntushisha ibyo buhangwa na mnonga emiti. Tema umukosa makara mukhemba n'imirimo yindi tukose so oshanga ngo abantu ntushishe miti. Environment yona nebanerebukaje kandi ne protectinga emiti ne yamba protectinga environment nico tukusharira mu gutubyara emiti kandi twe nka Rotary Club emyaka twasya igana Rotary eizrom Africa ngeno mwaka gwitu tushazire mu kubyara emiti naba Rotarians turengo twakitamamani twabyara emiti nka harubutoru urukuruga urugama mbarara masaka stretch yona kuza koranoria biharwe emiteje ebiremwe bijuma hamwe n'endijo kandi birombaraxi ya Makenke. Abwa TV West Adolf Ayoreka na Ben Moz.